Enabina munene dakameni ya Yesu. Enabina munene dakameni ya Yesu. Mwiyai Ngai mwene binya wuonde mosumbe wa sumbi nitokutungia mubea nundu watei waku na wendo waku. Nikondu wa muma waku na matei maku alameu kila kioko kwa alama kuikwatasia. Nitukuthaitha utheuni waku, nitukuthaitha ndayani yaku, nitukuthaitha na kutaya binyani waku nundu nuwe mwiyai. Nuwe Ngai ulawombie sindu sionthe na ndeto cia utonyi waku ila ciumie kanywani waku, na umuthi nusumbikite na ukaendelea na kusumbika. Yehova itwakunenevya na nitwautaya ni kwithia andu aliuka twithi kuthaitha na kuigua ndeto yaku. Nivoya ukatweke na ina mabitio, ukatuthambie na thakame yaku Kristo ila etikie mukelanioni vala tuonea ngosito uniko, no kavingwange ngosito kwa ndu wa ndeto yaku. Wi Ngai waitu na wi mwiyai waitu, no te waku vatikwa Ngai ungi. Nene bwa no kitaiwa no kikathwa, na nisitwa ni ya Yesu Kristo. Asani twavoya na utunga muvea. Amen, amen. Nina uthocha nikana tukwatanie ndeto ya Ngai. Asani huu iyukakula wikuma baki thembeo niki cha Around the Globe Deliverance Ministry wa Masaku Town, na tuenda kukamisi kwenu, tuenda ukavu hotelini vau umeme unywa chai onamba no tulika masaa tasu, na ona simuni no tulika na mitandaoni tuetete ndeto ya thayu. Kondu nienda tusome ibukuni ya Asumbi wa Keli kilungu cha thanthatu kwambia musoa wa 24 kuvika Asumbi wa Keli kilungu cha mwanza musoa mbe na wa Keli. Ni boya Ngai atutethie na aivingwa matumaitu na akivingwa ngositu ni kana tuiwe kila Ngai ununena. Nisoma Biblia kume bukuni ya mwambililio nithiye mabinda kwa mabinda ni kwethia wanayua, ni kwethia wanansa no kethwa andu ni malasimika kuikala maisha alamate kwenda. Na ethia wi musomi wa Biblia nukuona ivinda emwe kwethiwe na nsa ni asiani mwambilio kilungu cha 24 ivinda ya Abalamu. Na Abalamu ni wethe wa muikio, na Abalamu ai mukii wa Ngai, na mukii wa Ngai kwethwa na yua kubikia au mandhila yoba Ngai wa mwiyite na aondoka aenda kumando tethio Misiri. Hela wendio mandhali Misiri maundu kadhaa imekikie ni waisio kupanikiwa, lakini kwa inansa wabika kilungu cha 23 maandiko mayasha na kwethwa yua yingi ivinda yesaka kando na yua yila daithe ivinda yethe undu pe maundu Ngai witikilasha itumini shake makitikiendi pe kunyive wa Ngai witikilasha itumini shake kukakitikia akimangai pe kunyive wa Ngai witikilasha uini wake ndi fulani ikethwa na scarcity ya kindu fulani ukethia ikindu kiyivo na tuatembea yua tuitembea na yua utembea na yua wishoko bikebukuni ya Ruth ukewithia na kwa hiyo yua nela Bethlehem kwethiwe na yua
mutumia weta wa Aimeleki osa muka wake weta wa Naomi na osa ciana ciake etwa Kilioni na ungeta wa Oliva na mathamia maenda kwa Moabu nundu kwa iliu ela mabikie kumaende yanesa na ciana ciake ciatwana netina wa kutwana imekalie Moabu ivinda thiasa hundu Bethlehemu kwa ina nsa kwa ina yua na kubikana make mako maana matwana ona kauwa na matwana Biblia asha itina wa miaka 10 makwa matena ibeti ona Aimeleki atwi yako uitembea na Biblia na yua na unyibu na scarcity na kila unyibu wethiwa alama mwithio ya Yehova kana muthukumi wa Ngai hula ini change wa region Yesu amwithio ya Yehova ni waeta usungio muthukumi wa Ngai nundu kila mthi mundu fulani nona Kenya yaitu mbe wa Ngai be mutabania fulani hula ni wa waileonena Kenya kaboa tikela mutabania atwa umako ya national level, even at county level. There are some men and the women appointed by God who can speak out and bring a solution to the whole county. Be mudhukomi wa Ngai utumwa akanena ukona madina county ni madhela tukadhea sub county tukadhiuna administration tukesobika kinjinjini kila kinjinji no bedu watabania mbe wa maana tatu lakini mbe umwe ulawi na mandate makuma kwa Ngai ni kana aete usungi ila kwedhi wana madhina tikila mutabania nicho kitu miwona ni kala kanisa ni bandu no kedhi amadhina la onde maukwata anduka kwato usungio mudhenyo nomwe ni kwidhia mundula wa appointedwe ni Ngai anene yulu wa thayu waku ndwiva lawi pakatedhi wa mundu umwe ni Ngai metho makavinguka na baikindu kithuku takuikala nthi itesi oda ya Ngai. Amen. Kenya yaitu ukakulwa mwitikiwa mauta wa Ngai ulela Kenya yethu wanayua yethu wana madhina ulethe waitunu wakibeba tuimwisi. Hallelujah. Tuimwisi kana pasa sibwe numwisi ukwithe otu kwa thuka twasemba kwa geta Kenya aneno maundu ni mekika ala tuinamo nandu monde ni twinde ni sio ukethe iwe bishop ni waki bishop lakini ndena mandate mangai yulu andino. Hallelujah. Nundu twatilikanga ni misingi ni andini ukwithia na ugo wagwe ni ati obu katikati obuki kwembetheni pe mwitikiwa mauta wa Ngai na tila asmedho katikati wa makimbisho na tila asmedho katikati wa mambisho na tila asmedho we reverend atonyedhi ya mundu mutanenga ndaya lakini yoba Ngai no mwapoindite anena you are the equator solution. Eli ya mundu no mwa suotu ya mavindi tuyonywa thia. Hallelujah. Hii injili ya mavindi eti ya thia yani Ngai ndati ya Yesu evetie na Asia achambate tuni Asia dikamutia tasiana ndiwa lakini ndito ya Kenya ibwana ndiwa na Yesu aichenda katuti atasiana ndiwa hatu iyo na abika kwasa aondoko atuye pondu wa faida wenyu niniende tetuni na nabika atuye ninguthi umutumia mutethesia hula nula beba wa Ngai ula watho wewie asa waneni achasya akatuonoesya hasya nabika imwatetheka. Hallelujah. Yesu aisye nabika kwasa ngamutumia mutethesia na akamumanisya maundu onthe ala mweleo mana na maundu ala na amutabia mwoliwe nimo akamuvuanisya na akamulilikania hata mwe Yesu yuko Ngai. God is a God of order. Ngai ndo operate from blues
sindu sianga isionde si walanyo lakini andu imabikaba andu ketho walanyo anga imaiwisi ibinda yelia Biblia yasia kwethi wanayua ai o ibinda muthukumi wangai kwethi wanayua na yua yethwa yingi muno mubaka Elijah ambia kwithwa ni ngungu mwitikiwa mauta wangai ula niwe ithe wamba Israeli. As far as heaven is concerned, hundu thina mwingi ulika wona ndi ya emo separate mamlaka ile wona ndi ya emo separate siasa no dhambi siasa no dhambi asu ni maobisheli tofauti siasa si operate yaku makithembe ni chasio no dhambi operate yaku makithembe ni chawo na mabinda maingi ana siasa moparaitia na ithembe oshawoyi showe no shirikina all of them. I repeat, whether you want to get offended or not, most of politicians, over 90%, they depend on witchcraft, sorcery, satanism and divination for them to survive in politics. Na ukiunganisha hizo mbili, ukisiunganisha pamoja, moja itamalishwa na ile ingine. Either huyo mwanasiasa achane aekane nowe, aekane akwa usia, amen, kana muthukumi wa Ngai asietachi na Ngai hali kana momono maundu no meko na muisha kuoperate mwanasiasa fully mwanasiasa na muthembi fully muthembi inyonzoke thya mutembete upamwe no mubaka kimwe kindifai no baka kimwe kibuchwe na sio siasa tanundu ivukabwa kichanga icho kivuka mwitikibwa mauta wa Ngai ayasia connection. Elijah iwe silanga maundu manza netina wa Elia amina chalo anelie mwana Elisha uvisi wa wadhani na Elisha mwitikiwa mauta wa Ngai ambililia na adhukuma Yoba na mwinyibisha Yoba na atongoshe Israeli mabikabandu machanganyikiwa akamanenga direction lakini umundi ndi ya Kenya ndi direction ni kuidhiwa. The church of Jesus Christ is disorderly simply because of the foolishness of religion. We treasure our religions more than our God. You know, your archbishop, when it comes to God's mandate, might be a servant to another young person who is just an evangelist. That evangelist might be the God's mouthpiece for the nation, while your archbishop is supposed to serve under all your bishop. Lakini nundu wa hivi laisu hicho kitumewea halamena hivi laisu ku Kenya rakuwa Afrika meta wa spiritual fathers nundu wa ordination ti mandate ya Ngai ukewe na siasa onethia no raisi onethia no ngavana meto kuigwa tuikomanite na spiritual fathers makaundi yaitu tuikomanite tuina Mboya na spiritual fathers mandi yaitu na monamwe mabinda maingi onandu mumba namo onabayuma wikamandate onakamu kandi ya Kenya hicho kitumikila kinene kitueta kuiba Asia ubo ndwi moyo na moso Ngai akwe otabania undu utaile utabania izika no wewe na Asia Ngai akwe atabania undu utaile utabania undu wokwenda utabania undu mabinda maingi mwile okwasana
ndulio kwa sathuku mimangai yua kunyiviwa ndwikiwa na mathina ni shindu cithiawa komoni maishani mandu methayo. Amen. Na si common in defining how much you have God or how less you have God. Scarcity does not define how less you have God, and the abundance does not define how much you carry God. In hallelujah. In fact, mabindangila uso itienesa ukethia nuku itikanja neema na mumo mabinda maingi niyo nyibiwa. Hallelujah. Undu Biblia asha matabia lunga luka na makekala kwa mwikio. Tell the righteous that it shall be well with them and that they shall live by faith. Hallelujah. Na mabinda maingi nkai ona tuwa nyibwa ni mwikio. Ni witikila sio nyibu, ni witikila sianza, ni witikila sianduikiwa, ni witikila sheka biashara ikadingidhanjwa, mitwano ikadingidwa, makambo ni makadingidwa, ukethia kila mundu asembete usemba andeto yanga ila tuasoma yasha na kwethi wanayua ibinda ya Elisa kwethi wanayua na kwa inanza kali na wedhia kwa inanzao Biblia asha musumbi wa Asilia eta wa Benatate oka kwinza na oka ateka nyara Samaria hamidio luluka wethia onakethi ya beba numui mulati aliunza payimundu umala na payimundu umwetea na Elisa atwikaniwe pamwe nao na Biblia yasha na pailio nitabani ombo witawa ethia ngainda utethia musumbi Ruto ndeke ndukutethia akyo chicho chongo chobo Kenya ethia ngainda mutethia payundu musumbi Ruto mutethia kini cho chongo chobo ethua ngai ndamutethia Chenisi musumbi Ruto ndamutethia na ona uma kibilani ona mwoso mwe wenu ndaka mutethia ona tukasha ala kutu ina miaka 30 kwamba tatuikaku nekura atuimweke amuku na mwinyoka amuku ni omwe wenyu tuimina miyitano mukethia mukaite mbewonu mukayoyu gai akethi wa atatethia nthi musumbi wayo deno tethio wina neto yanga yasha kwethiwa na kwina nza mathiukwa matekwa nyara na Biblia yasha na mathelelwa mabika bandu wethia baikindu maya Biblia yasha mutwe weng'oi wambio thoua ing'oi thitaisawa wethia mutwe weng'oi muthuku weng'oi wethia withoua ilungu cia betha 80 yani mundula wina mpesa ayua mutwe weng'oi zilingi ayua ilungu cia betha 80 na robo ti kilo, which means kilo cha ilungu cia betha 20 hondu Biblia yasha chao robo ya kilo cha maimebui ya thoua ilungu 5 cia fedha kwa huwa cia times 4 wiko hata 20 kwa ya kilo cha mai kethia mundu no mu ya mai wikethia mundu we bandu babika mkwato ithi na mwaya mai ukakulima chao onedano chao ukethia andu methika ithekani andu metuta alamena mabui mukatuta mukomba umbania mutumia ako kaka kuenzimie kuota umunenga chemana umunenga kuota ya maimebui odia kwiki akiwa nethi ilite 5 makukolo katosu ayiki ya siana siunywa ikoma kanolonge udho wa shake hea mandiko masha madhina andu katatu kulo
lwa yoba ngaya yobo na bayo musumbi na saisi manyamaite kila kithina shanthi ni kwithwa na anainchi atumanu na ngutungilila kila kitunga anthi netina ni kwithwa na anainchi atumanu ukethi abandu bausisha ngai masiasha mundu Kenya muthenyola tukaumia metho maitu anduni na tuimusisha yoba itukasonga na mbe itukona utethio na ana maishilaeli maya maimama bui akiimanga imaya maimama bui maya mitwe yengoi hanolika bukuni ya livai ya ite nyamu itemba sue mabungu ndikaiwe indi bebanu mundu kwata waithina hatula mwea wa Jehova bebandu nsayu ukwata ukewa wachona kilungu no liu bebandu kwatwa insa isingayone na mame ye nyamwila sitha iyo titho thita we bungu nyamwila sitha iyo na tithe atuwe sikaiwe na asya na nyamu yonthe itatunge thomnya nikaiwe hamanenga walanio kwa upo ipo nguluwe ya bitukiwe nunu nguluwe nditunge thomnya lakini Biblia yasha andwasu yani mathinie mathina na ngai yoba mwena mo na mena yoba ngai na ila manyamaye na mesila uitoni na thayu wethu wa mumu kuona wethu ya kila mundu nuko kaya mabikie bandu andwasu mamino ya maimama bui mathela kanolo tayona mbesa sio wa kilo cha maimebui nolo tayona mbesa sio wa mutwe wengoi which means mangoi maiwe mathela andi silai kimeo ya mangoi matila mekuicha mutwetheka amen lakini beso bikabandu machanga mukiola mutwe wethi ya mutwe kwanza wina mutwe wakuwe wina mutwe wakuwe ngoi wimbeta mubuko wa sati na maya mangoi maya sindu shathela na pandu pa yuathi nyibe yaongeleka na Biblia acha na mwaitweli amama elima bikabandu na mekia kikao na kikao ni choma kula ni atuikata masi tu shaita na mewana umundi tumia mwana wakwa tumutheuche tumuye na uni tukatheucha kakakwa apengine amwe atuyaka na uni tukayaka na mwaitwa sumeti kilano Biblia yasha mosa kalakana kambe ndizima kuniene dhoka ndizima temia kibanga ndizima eke ye kiwundra mune achadhe ukakakwa toke kiwa mutwe lakini uwola wivo ikaiwe keka bibu ikaiwe hulondu kowa iwe Biblia yasiye yotu tabia lakini keki hata haikathe ukisowe mwanzo ya Kiswahili inasema tukatokota mtoto wangu twatheucha sasa ndiisikana ketiwe pandube kabindu na kate mwa kibanga wakana kakuno kazireko mino zirai kana kochiwu kewa kenda udhambwe kewa imasama udhambu umiangua na pengine kaumiangua na poka mashambiki ya umemena vinya na kiwundramu nikide ukite kakiluna keki wa mtu wakakwati wakathe ukakakwa nandu mambi yao yana maya na mabuna na masonga na mbe nundu wa kunyibiwa nundu wansa nundu wa dhina na ila mamini yoya ndisikila chende ye mandiko masha muthenyola wati mamoma yekana kake ikolonge amwe okay hete kakutwika ni akondweka ni akakwa ndisimo wangie kana kauata mamosu akwatwa nite Biblia yasha asembia diubila kana kake ndeti kila kathe uchwe wathe ukishe kamunyanya na kake aleake uthe uchwa undu wona wethu wote na kikio changai wako sawo mishodhayuni nduona abata wathayu nduona abata wasiana shako nduona abata wako ikaladhayo na wona ndu mako sawo ikwatio mabika ndu makashe kabakukua ikaladhayo jenisi ndwa ileo kowa ile ikaladhayo. There is no Kenya for us minus you jenisi yangu nenu ninena nimu shei nina siosiana hili chakwa jenisi na shei kubaluka kwambe ni kwitu
nithi twete ciana nai na twashare ya tuikuma provide ya kila kindu mekwenda na ciana ikaswania wakwata simu isi beui wa Haiti. Amen. Beui wa Haiti na beui wa thayo. Uwa Haiti ti wa thayo. Na itu nindi utabia mabisia na etwa kanona itu twasoma baibandu twakwata wia ndwa hivyo twaketio thio manza na mwaumea mekala online baka saa mwanza saa kenda na mundu okoma amuke saa 4 na amuka saa 4 enda etowe wia nyumba iserikali ibaju ethi andu create wia. We need Jenny Hex, we need Child Boomer, na lastly we need Millennium imome na kambuni na ethi andu kuiwa manenda ya sovya wia wako. In fact, generation isu Millennium X na Child Boomer imu manindi more than yundu mukwenindi. Nandu imekala makanangika na kenye ndianangika nshawa. This is the first time we are losing a whole generation into hopelessness. Nani mutabia de azime mutabia ndeto ya ngai ya neni musumbi Solomoni asha binya wathayu na kiku with our women. Dutonyo twika, you are so careless. You katika TikTok, uikwa Facebook, uikwa Instagram, uinaile ingishonde no yasha uni muthenya wa maandamano nyenga ya sapa kwa Ana Mwangangi. Ana Mwangangi ni motisha. Tikaya sapa Ana, tikaya sapa kwaku. We mwene withayu ukuyua. Yani uirelease ndeto shakiku, utaminate maisha maku mwemo kwata. With all due respect, hethi andu onapata wathayu waku. Why should you live? Nani alikuambia wale tunajikakamua tuko hai sababu mambo ni mazuri? Hakuna mtu kwake mambo mazuri. Na mundu ndathela. In fact, onandakitali siasia mundu ona waite hata na kwa ngo akiwanja kata tamaa hawezi akafa. Lakini ukikata tamaa hata ukiwa unja ngojeka sana utaenda. Na mwaitu mamino ya siana maandiko masha na mwaitu umwe ila abidhie kana kake musumbi akilia athinite anyamaite ekite ngwasio sumbi. Lakini kila chanzani si kindu kimwe nona ekite ngwasio sumbi nokethi andwala utongoeshe mo meona musumbi akuenjoy meona musumbi. And by the way, for your information, nyendi belong to any political wing. Na utabiumbe wangai di belong to any political wing. Tukuna kura ningu ni ya andu nundu ni haki yakwa andu thandatu na mino kuna kura tutani siabau. Kila kingi nitia wanacho ni ala matongosha nai inasiama twaite nai meka nesa ndia si mekite nesa andu mo opposition mekola wailu ndia se mekola wailu mekolo thuku ndia se mekolo thuku na wendo thinesa tamwitiki wa mauta wangai ikala fensini nikana withie mambia ukita no mboshe ngaliko eno kabosie be abuku mimangai mataumilu makambia jenisi binti ai nundu imesikia kula maisa kula manyusa kula makoma na baibata wanange wito nundu wosumbi wa miaka 10 kana miaka 5 usumbi wake nyongaba na withi wa miaka 10 maximum
upresident with wa miaka 10 na yu uchananga ula uyangai wonengie uinyai cha kanisa nundu nuya ukide ndo lasimisia shirika inyonza mukaenda angalikona kwa nundu mwendo ya mawendo ya wiweka we muthinya wa newe brown envelope wesi la kanisa ni ukambo matwila ukameta kiumo kamea inu kia brown envelope kila mundu wako atetukilie 10 mwendo ya muka unasiana na nyanya welangi kongu neno. I don't belong to any political wing. Na ndimitikila na ingi maimbendete mashani bwao na ini bwamo yoni bwao nikanana ko de ni no they watabani owo nde ukia na mayesi kana musumbi no nyamaite ekite ngwasio sumbi na kekia ekite sure bwa tayotan esilite bau aisisya kana be bandu babinguka makamanzi yanduli oathi ukite na mama omwe amwikaila mwene ngokwishuba musumbi ndethie musumbi amukulia ikila mundu akunitu inza amukulia ethia ngainda utethia nye musumbi ngutethia na chao ni utethia na kibuyo kana ikibuyo cha nzabibu kula changia wa nzabibu bayikindu kuya ibuyo isiomie ni utethia na chao ethia ngainda utethia na ethia ngainda tutethia Kenya by president you tutethia ethia ngainda tutethia Masaku bainga bano tutethia ethia ngainda tutethia Makueni bainga bano tutethia ethia ngainda tutethia Kitui bainga yututethia ethia Nairobi ngainda mutethia Sakanja ndamutethia ni kwithwa utethio wa mundu nduma kwa mundu uma kwa Yehova ngai na tukae kanono sisi andu tukasisha Yehova ni utetheka hakulio mama wendangu tethia ambio musome amwethia wengainda utethia ndi utethia amukulia thinamo hiyo musumbi watelemie ethia kaiwe esilite kuya yulu haleluya niwisi kutembela kuyulu no interpret ketachopa ukwithi okwendo thia musumbi wenda umabodhi Mombasa no chopa papa uthi ulande ndwisila kukamanya what is kiende hatongo ima Kenya president deputy president senators MP women rep MCA ma minister ma PS parastato head county commissioners tembe ya imulikange mumanye thino landu mena huo mubitite angalishe nyunene na lelo ikakiliwa muimanyala meukwaninsa muimanyala makweto ya mai muimanyala meo ya mitwe ya mangoi muimanyala meo ya maimevue kubikela mukadhea musumbi ya brush mamoso lakini mateimanga imayulu wa mamosu undu iwendo ya kana kamundu mamosu asianotu ya kana kamundu asiaka kwa keiwanga imoya kamundu hakuli musumbi ni chao amwele shaka na imabikie imanyamaite makaya siana imanyamaite makatilangila siana iko imanyamaite makoa siana makaya musumbi ndai na ripoti musumbi ndai ya wea kanotongo iwake hatongo ishevinda yake handu imanyibiwe handu imadhelewe makaya mangoi makaya maimebwe na climax kukwata kana tena tia ume kedu wanaume madhe ukishebeka ba lakini imwaitula wakuyekana kuna any months hakatabi kwa nibu hesa ukasha ukedeona tena nzanu kukonja lakini ibinda yo sumbi kwa wamo sumbi imanyibi wa mubakakalaka na kake alalia momi shumathe uchamaya ukethia mwenyo hekume takothea mwana hasho kaka umamaso ha euya ungiaka ya mabu yani maya kana kathela na musumbi ndaya wea bela betha yumwikala atongoi ambunge be muthemba mwikala kuyokethea muina tachi nandu icho kitumi ukwewa alama takea undu mena more than enough makwete kuma ngandu na unena nai na kwa
wasya muoyo ndu mukoya twimusumbika cha lasima asumbi na atongoi Yehova Ngai nukwenda mwiwe kiwango kila ndu mabikie mangaba na imunindi kwiwe kiwango kila ndu ala mutongoshe mabikie makaisha mbaka makaisha makiti andu makaenda idhekani makenza idhuri makenza mia miti itawa maku makatanyukangi makadheukisesiana iye lakini nundu mwenda na konivoi venga alishimbe sina kingola na ingi itina na mwabika muikinyamu dhanga asumbi mangaba na mapresident na mandebuti munindi ukinyamu dhanga itu mudhocha mukinyamu dhanga itu mudhocha mukinyamu dhanga mwiwondo babwa na mukirasho na mudhi madhikoni area fulani madinga makatuma makashebu ya kasila muimanyama likolandu meshila nitukwena kapeti betangwe ituboya mubetange kapeti mwishile bala tuishila mukwato ikitoa itukwenda mweke ukamukwite yushi asuba muke munyo kiwubala tunyuso osini winuke wituite mubaka kwaku umanyandu maku imanyama munyo kiwuke dhimani bala tunyusa winuke wituite wingabana we musumbi we minisa umanyandu ala mutongoeshe kila mesilite yakwiye musumbi kwithukisya kibeti kicha muya twilebo ya uyasiana nikana twikalethayo tukiwango cha uyasiana tukiwango cha uyasiana na musumbi na yu musumbi ai mwana wa muani his father was a mandara ila waishu okiliu ebita Biblia sia atembwange ngwa siake sio sumbi atembwanga aitembwanga Biblia sia kaindini iwekite kunia kaimwandu mayese musumbi nukuya momesi nukwenjoi au mite muno ila watembwange ngwa medhiye yu ambito kwikia kisha kaiwe inisaidi wakwie kai kundi ni wathelie pio ekitengunia na keki yangwa yosumbi yulu na mome maitu ala motu ya tubo ya tukumbula meki ya suti nzini na makwili le kunia yulu wa suti sorry anusu kuti kumbula. That is not repentance. You don't put a sack on top of a suit, you put suit on top of a sack if you are genuine. Mayesi kana musumbi ona mamona tembetu emanda kekata ekulia yote wadhidi kadhelangata elawe watabiwo musumbi asha Elisha ulani wethe wande ono musumbi etikila kaive mundula controller wewe musumbi lakini aishe ngaishi mbike naye ya mtu we Elisha nuko mayulu wake ngai wotu isilete kitu isilete ngai na imesi representative wa ngai Samaria ni Elisha. Gavana wa kaunti yako ni wishi representative wa ngai kaunti ni yake. Musumbi wa ndi ya Kenya iwishi representative wa ndi ya itu maunduni mabeba wakati wa tabania ikwisikia mudhukumi wa ngai ulawi yetu ni ngai ni chanji no mangavana. Do you know who has been put by God as the spiritual authority in your account? Musa atongo yala nene ndini nisienyu imomu ikalamu ithiukite amo imomu asya imo athukumimangai na muamona beibandu ituni mesike na katika mandate siangai ona meneto mandate ya kungamia county amuona ame masitwa manene ma bishop ma right reverend na ma left reverend amumethia wana mandate siandini mathia wa mandate yetuni musumbi asya no ye Elisha na atuma mundu wake na mwana usu asemba na aituma na mabango muwa Elisha mwitikiwa muta wangai wese ulaongamia Samaria sumbini wapeba asya siche ula mwana wa muani etumana nuke nitilwe mutwe na atumia ala wailie na mobinga imuangonesa
na mukwati ya muiketi kile message alike undu message yeswe kiliobi kumusumbie tina wake na ukitombua na sema pinga na ende na kunena mewa matumake au kite Yehova Ngai au nenge hui wabeba wakuiwa matuma mumaidholotu mitwe makuiwa message olotu mitwe nikanauke kuhusuka nikanauke odhiana balawi nikanoti lwa mutwe ya matuma ketiasu mabinga muomo na maukwatia ela wabikie ajikalanga musumbi nake abika ena captain ena munene waita mabika maukito mua icho kutumio kuona ni kuidhwa mutena Ngai uinena shindu honi lai lakini undu spiritually alert ukuidhwa kuko kwoswa ukuidha kila wanena ichagwa lakini undu na spiritual connection we covered, we naked. You must make sure that you are connected to God before you rebuke a leader, otherwise you lose your head. They hate rebuke, and the more so African leaders mubaka mudhenola tikamanyote yo witunduma kwa mwanasiasa uma kwa Ngai nitukamusisha mweyae na ndio yusuyenza nundu Samalia ai undu Samalia pai mwitiki wa mauta wangai wotongo Israeli weta wa Elisha aishe ni masata kilo cha mtu mubinyu yani mtu muthienesa kikadho wa nusu shekeli na asha kilo ili sianganu kana siambale ikadho wa nusu shekeli muthuko miwangai musumbi bate undu utedia nzi yake hateno undu utonyo creating job mwitiki wa mauta wangai no hata mukendeto ulani weni chanji ya Kenya Kenye youth mukakwata mawia amaiko ya kautuko ni ya weosu na itwa Kenya tukwidwa trisoba tuyeka kala maisha mandia Elisha ameye nundu niwe mudhuko miwangai niwe God mouthpiece is said tomorrow there will be enough food. Who is in charge of this country? Who is that prophet of God who can say tomorrow there will be employment? Haiba lakini undu Kenya inzi ikala confused inzi ite utongo specific waki ibeba withia tuyisi ithe waitu wabeba nu kilandu methia wanethe wokuyana na ndini weo no kwithia ndina mutongo iwayo na ithe maitu mabeba makomana baya maimombana mothi motuilwa kila mundu otinwa basia wake mabikie bandu na mambi ya kuandikwa nemo musiei wabeba ukona appointi wa kutongoesya department na ya national government na we ithumwa ya nenywa ayandikithia cianae ayandikithia nyanyae na makwika lota langi na kaikuno kailiu ethia Yehova Ngai ndakatutethia ala tutakabika kui itukezotereka kwa uyu no twiwie musumbi amakuli akulie mamocho ethia Ngai ndautethia nye musumbi ngutethia chao utethio ni umia ba ni umia utethio ba nye basta ethia Ngai ndaubosya ni kumisyo bosyo ba ethia Ngai ndewa kio chaku ni kutethia hata. In other words, musumbi ashai umia imedho kula ni tunga imedho kula kwa Yehova Ngai. Davidi musumbi wa Israeli Esilama wisiloni asya ngokililia yima medho makwa wo utethio wakwa wiumaba onamba kwekana no utethio wanthi ono utethio wakwa ta mundu wiumaba asya utethio wake umakwa Yehova Ngai la wombie tunanzi no la utwikitha cia cienu nibo utethio uma na itutanthi tukasisha Yehova ni ukwata bandu baumila not bonoke
Elisha wa mushiwaku nu, Elisha wa ndia Kenya nu, utonya kuthokoa nitu akongama akaete solution. Mamosu ende to manzo oterio kwa musumbi amuyende na oterio, lakini ila ripoti isi abiki Elisha nundu wesi siana siwa nundu wanza asimere uche siana makaya nundu wanza andu meya mabui nundu wayu maima mabui nundu wayu andu meya mitwa ya mangui nundu wayu aishe uni mutu musio ukethi wabaya mbingiloni Asia nambale kananganu ikethi wabaya mbingiloni nekadho acho nusisekeli kwa kidio mukingi umisia nzai winayo umuthenyono tukuwa umundi unikwa chokaya unikwa cha kukethwa mwandikano ninena nana kema muika ithi waina wikwatio ekayutulika ngo inisi ni kuthuku ekayutulika ngo enemi wa kusonga na mbe ni kutulika ngo unikukethwa wia unikukethwa wia unikukethwa bandu anu mangmila tuithela twasisha Yehova atutaisha tukimwangalia Jehova onethwa bala withimwo monu bingiwe ngai abinga momwe na ibingwa hongi thina witu ni kwithia bandu ba usisha na mbe wisisha netina kana ima bingwa ethima kuichenza na mabinge koti ndo sisha tina songa na mbe pe mwomo ubingu kakuya mbe tuendete na nundu kawaida ya serikali sio ndesi ya dunia naturally pakubi na musumbi ona musumbi akethwe mukei wa ngai pakubi na akebethwa na andu mate akeima ngai ila waisho ni kukethwa liu ndiye mwe ya buni ya mkuu wa manjeshi nundu nubuni anu makweto ya siana na wenu ubuni nundu kuyo lumena liu akuyana na nundu ndena nza ndo na abata wakile Elisha kwasha Elisha asha uni kukethwa na mutu na nganu ikathoa kwathoa wa nusu sekeli ya mubuthishe ya muye kana nu kwasha onangai ya bingwanga ake onangai yake kietu nikula ikala matilisia kiu kitonye kaba amuye ti logic sindu sia beba siati ya logic yo yati ya statement sia beba kandungelele statement ya beba ya umwa logic iyo manya imanza undu ikwibe atisia pau sia neno ni mushii wa beba mundu ina mamlaka mabeba Elisha ndaeka oma abingiwa ome makwete muomo au nene okunzini amuye nukawona ndukoya nundu saishu abingitwe bandu mendo muwa te wethina leadership iten ungai yo nandu aletongo ese ni mothina. I repeat, leadership that lacks godliness, it thinks the people they lead are the problem, and the people who lack godliness, they think their problem is their leader. If you ask normal Kenyans, they will tell you the government is the problem. If you ask those who are in the government, they will tell you Kenyans are the problem. So that one tells you all Kenyans, leaders, and both the leaders and the land are confused. They lack godliness. Hata tulaku ungeazia tula mutwe moae imodhina amala makuwa mwana momasya mabauche momwibila ni modhina widio na beumwe wino kilomwe wendo shop kadhina kala kake okwana ikodhina alame serikali ni wa makulia makuya narika na demonstration ikadhela zi yatulia monundu iko yame comfortable nundu kethe abe undu meka kuma June last year mwi wa mwanza miatianio ya thela menukie mayo ya makoma amolwa maamukie miatianio ya mbia
na itukethia tana inji twendo bo ya Ngai ke twendo kwithio ya Ngai ila twamini o manyama itutethia ala me utongo-ini withia twekailie Ngai na withia Ngai atu provide. Ngai etelete Kenya tumucioke, Ngai etelete Kenya tumucishe newe na tukeko sisi andu atu nyumba. Musumbe ameyethia Ngai ndamutethia ndio ndo imutethia na kona muyati ethia Ngai ndatutethia pai mutongoi ala mebo na ala makoka pai umoka tutethia nundu ala onze motwini ya wathi wa ituseubia Kenya imethi itotongoi-ini miaka na beiki ndo meka so ndukakengoi mundu beki makukaika mamandite ondo meulika na malika meutwika ondo meka lakini mwiyai ni musiona ni muikiku na akatutethia. Ngai waitu na mwiyai waitu ni tunene bia ciitwa yako wewe Ngai musiona muikiku mwiyai sisi nthi ya Kenya na mathina lainamo ni ukulia mwiyai ukatulilikane na kubosia nthi yaitu na kutungisha iliko nzio mitweni ya muika maitu nikana tukekeo la wailu ngumanisha kuna ndaya wibuna ndwe mutangie bayi undutuma na kumuika ila mwiyai tutendeni wake asemo ya Yesu ninaumbulana isi yakwa dekea mabitio makwa nanai atika chito wakwa ibukuni ya thayo na ukinduikiria mwana wako siitwane ya Yesu ninavoya amen. Mathinasu onthe mukuona kunyibiwa kuthelelwa mathina maingi maminawa ni mwathani wa Ngai ula Ngai wiyete ulwa mathayo maitu. Number 1 Kenya ambaye kana ndini wakulia kila ndini ikuya munene wo ni wo muthukumi wa Ngai ula ini charge ya Kenya wakulia ndu ma Catholic meuka makuya munene ola wo wiba Kenya ula munene piu akibishop ula akibishop ni wo muthukumi wa Ngai wakulia etinji tukuya na apostle Musili wakulia Redeemed tukuya Bishop Kitonga. Hallelujah. Wakulia MBC maiko ya Kibisho Mdambu, wakulia AIC maiko ya Kibisho Mulwa, wakulia Sitam yuko ya Calypso, wakulia PCA yes mauko tabia wo, wakulia Assemblies of God mauko ya wo, so wakulia Peva mauko yola wo iwe kusema tuthiuke na chicho kitu maa Kenya wakulia holiness maiko ya prophet niwe ni church tala nyandini sio ndila wisi kila ndini ikakuya mutongo iwe kusema na yutu abikaba uyu yukenyetiawa itena mundu itena wasya ula wa ile oneno na chicho choto na masi mubaka muthenola Kenya tikamanya mwitiki wa mauta wa Ngai ula anena na Ngai kila wasya nicho Ngai weka noyo Kenya tikabwa ni anasiasa tikabwa ni mwitiki wa mauta wa Ngai na wenu na tuimumya ba na pe personal needs situ mathina twinamo mamina wa ni Elisa wa thayo wako sani utuiminukelia mboya tuiminukelia thaithi witu nienda tukaboye mboye mwe ya mwiyai tukelise tubuganishe tukomanye na Elisa wa thayo witu Kenya ikakwata Elisa wake akabuanwa Kenya ni twatetheka lakini murandi wa Elisa ndesikie tuikala tumangite asumbi no utumanga amina ulongi woka tikumanga ulongi tikumanga mupaka muthenola tukethwa na Elisa nundu ila Abalamu mesilite nzani kwa hiyo musumbi ibinda Abalamu na Abalamu ndathi kumanga musumbi ibinda ya
Isaka ila kwa ina yua Isaka ndathi kumanga musumbi. Ibinda ye Elija ila kwa ina yua ndathi kumanga musumbi. Ibinda ye Imeleki mume ya Naomi ndathi kumanga musumbi. Atu ala mesinga iwo ila makwatwa ni yua, makwatwa ni thina, makwatwa ni unyibu, mayumanga atongo imo mamwithio ya Yehova. Na mamwithio ya Yehova na ke Yehova numanenga solution. Kibeti kiki yesi kana musumbi usuma kuone kite nguasi andaya mayesi kana ndini ekite kunia mayesi musumbi abitha atato play cool besio bikabandu ila watabiwe kana andu alotongo isi makwete uchesiana shuya onie indaya yosumbi tebata atembuanga nguasi yosumbi ngaba na mukesa kuigwa mabata mukesa kuja ngosi nyuno siwe mabata mandu alamu mutongoese mwile otembwanga ndaya sienyu musumbi ukamanya kila Kenya isilite nduleo tembwanga indaya utheye ubike kiwango kila mai ukona mwabetanga chini siangali na muthi ubika bandu onethi mathikoni kukwamba umbangwa kigu muikanywe kito ukona mweti kilonywa kito no mumanye kila ndu menyu mesila mukaikaiki wa carpet wa kinyanga maima ngiti ubitite no mumanye soko ichafu mukilasya ila mwachi mukuka imukethi anatua soko idhambwa idhea na takataka ibetangwa mukezo soko wio ti the following day mukashoka wio mwibithite mwithi soko yombwa kiko konyu mwisomana nundu mwikala ngali ni sina esi muimanya undu tumitwe ni kuwa itina wa mwatu buve ya tiangasi tuatiwe itutia watu uminywa mithinya ya nona walikatao nyukethia kila mundu ene kuwa na ti kwenda na inyui mwasiokie maofisi ni menyu ala manene it's okay tiangasi yono tu nundu unywa tu nduigwa undu ngunena na ndina imanda manoni ni minyui oba mutani tuiwatite kwenda lakini nyumwiwa nundu mumasya muya umuthumwite tiangasi yongelangwe muimana lakini mukesa itikila mukesa otethwi mwiyai mukabeta carpet na mukabeta security mwamanya mathina landu mathina mwalika ku ukoko kethia mama wayenza ngatu icio kutheukisia ciana iye mukathea ku mwathi mukethia kibeti kiuthe ucha ndulue mane ciana iye na ndio tabani bandu beto akapuso ibaya kapuso beto bari gati kwa wapi? Iko Baringo, lakini kapuso iko Baringo na ndio tabani hapo na twathi tuiko na ndoto do twaitwe ya mama atinite silie kuwa mwa tutabani okukumatwe kana Yesu no mendete nela twaendie twebuiwa chao haki twebuiwe ndulue mathe ukitie ndulue na kwa mandia amia na sia mino the uchwa ukwithia kibeti kilie bandu nevia kikuna chupa swa kinenga siana na kwa no komea Yesu no mendete na kuniwa na newe na kila kazamukweli anangio tavika neka ngumu mana kanywa muthei na thiu chana chake sawa lakini kaindo kukatsamana lakini nu leo ya au meange mayandie kwa kibeti kimwe mo kitabio bo jamu omeki ya dhia chaina kiku iya theoduka josa ikombe na chume kiuki kitu bauma cockroach yumali tutubu yambo bloko ya kwa cockroach yambo memumunya cha mumunye cockroach ache chote na cha mekia na wewe tamisha na risino munye ele ya cockroach yambo mumunywa yambe kumwa theia ndike kwedi na theia atongoi maimusie wese munanyu biwoyo amwanyu bela muye ngali amwanyu mba Nairobi ona muitembea mukamana kubwata umaikunda yani sienu ndukaumwe hindi mesithi ya musumbi wo kana inside mayesi ekite ngunia ila wakwamanie na reality atembwa nginda ya sionde atiwa ne ngunia
aelewa kila ndu mesilite na kuone kote thio mukatembuanga ngwa cienyu cia ndaya mukaikaisila kuuki 7. Haleluya. Ukauma nyumba kwaku we waziri ukekala njam ukona ngali ya nyoma utamalita 20 no mumanye vata wakwithwa na malelu maingi lakini nundu mutaumite simu ikuna wapa lelu ikiliwa umabala umite uthi uvikobisini kwa kungali betangitwa ulikobisini ndumanai kana ndu imakuwa amasaa 3 kumaba amasaa kukuthilobi ndwisomana ndumana ugono nabubona minia mwenye Yehova au abuani Elisa wa thayo wako na ndukathe uchakana kakuya. Amen. Wina Elisa waku ndukaya maime moye na ndukaya mutwe weng'oye. Elisa waku ebo nundu Elisa eta asiendu kuma kwa Ngai. Elisa ndanena kuyanana na reality la in groundini. Elisa achange ya reality la in groundini. Elisa waku akanena wea na okakwata wea tondo ngumukulia mweyai andwala onde Ngai wanyubie kwithwa ni Elisa wo nasha muthia ni wa mwiyu onde makethwa weani mwiyu wa mwonza uithela inyonde ala ni Elisa wenu mukethwa maweyani sietwani ya Yesu inyonde ala mishenyu tena muo te Elisa wenu na mwitisya muo disini nena nao lakini beala na kila asima withia muthaithi wakwa ni kana nithu Elisa wako aye oni kwina muo oni kwina muo oni kwina muo ukamba oni kwi muo oni kwi muo ukamba oni kwi muo nundu Yehova Ngai waitu engali kwela itu endo mwikie mwiye no chosa dembo ya kumumisia Ngai itawa mwiye ngomanye na Elisa wakwa nini itenai nini nyuite kiko lakini Elisa kwa asya pateli uonomwa kasya uni kui mutu na kui nganu Elisa su niendoko manana nake no kumwe mwenye ndembo ni yako thaitha ni ndembo ya kui commit niendoko manana Elisa wakwa endoko manana Elisa wakwa Elisa wakwa wiba kanisani bebata wikuetete osandembo no kumwe moya yu ndiye ndo mpita about the bush niendoko manana Elisa wakwa Samalia ya nyamaye kupika muthenyola mesio manye Elisa wo na Elisa la wo umelie muthenyosu kioko mutu wa ibo na ngano ya ibo anena Elisa wako daka unenda direction ukosa kufanikiwa Elisa wako ala tuiba onakwa ningwendo manya Elisa wakwa ti lazima Elisa wako ethwe mundu wa ndini yako onakwa niendo manya Elisa wakwa be maundu ndaile kwithia ngukitana namo ibetisu kethe isi akomanite na Elisa maithinza mwana makaya andu ake thima akomanite na Elisa maiya maimebui kethima akomanite na Elisa andwa ai maiya mitwe ya mang'oi nundu kumabale Elisa wanenele na liwa kwatikana buni boko yasiana kuya maima mabui na kuya mitwe ya mang'oi ya theleba na musumbe kwikia makunia kwa theleba be makunia nikite na kwenda ikia ini ite maima ya bui ndiye ndo ya maima ya bui ini ite mutwe weng'oi ndiye ndo ya mutwe weng'oi Elisa wakwa ndembo ishi ngume cia Ngai nienda ukomana naku Elisa wa thayo wakwa
nikana unene ndeto thayo wakwa waliuke. Elisha balawi pale Elisha wibingi tena atumia tilashima umale tamuka ndeto ya yule situation. Elisha wa Kenya balawi nena ndeto ndi ya Kenya iboy. Elisha wa Masaku nena ndeto Masaku iboy. Elisha wa Makueni na Kitui na Mwingi nena ndeto Makueni Kitui na Mwingi iboy. Elisha wa Kamba wibalawi tuisuba mwiyai yoba mubuani Elisha wo nikana tukabowe mubuani Elisha tuete Elisha mwiyai tuete Elisha na ndembo hii iketekeleke kwaku na Elisha akabuanwe sitwani ya Yesu. Amen. Wina ndembo si ya kui Elisha meyateo mikeba onethia nila nzembo yaku ya kawaida ni request mealiule mwe ya iju ndembo hii ni ukite nayo kithembeoni. Ini Elisha wakwa, uniwe Elisha wakwa, yoba ngai eanisie, yoba ngai ya keke, yoba ngai ya kakomane na kuina kilungu che 10 umia kilungu chaku che 10 na basha wiki na Elisha waku akauke Kenya. You are Elisha. You are Elisha. Kenya. You are Elisha is about to speak. And the king will be at peace. And the citizens will be at peace. Because whatever Elisha says will bring solution to both the king, the kingdom, and the nation. Kenya, your Elisha is about to speak. Amen.